arkhat aritowa hei lai polling ariani so vote thak tum in tlaran tam khop maya hei he ta hei nisa te po anin tlarna sa le ni hei vote thak zo to te tin ai zo lam tang pon hei motor lo pheina sa ni me ra hei tam khop maya hei he la hianin KTP in stall an siama thakop mai hi tangkai tak zet ani hei he lama dei hlim belin engam zat an om boka hei he ta MPF do kan pakhat om bok ani kan samlu kha hian vote thak kan ngai poimo ti riat khop mai hei vote thak an tam he ni tun din huna hian samlu khai polling rian ya hei heta polling area chunga mi hi chu vote thak thei tura lut an ya hei an la tam khop maya samlu khai hian visit than kan ngai poimo le ni hei hau la thla lu na chok malam khan in vote zarwa ta ton te tuna hian alang dan chun vote zakwa don chu atatura kanga ya ni lo deuh mai theile hei darli a hirang khar to don wangin tuna hian polling area chunga anin khung vek to ni ari teu to khok mai minute thum chiom to ni tuna hian arnga le chan ve pel towa tuna hian vote thak lo na tam khop maya ngoro kan han tilang hei an la thukwal vekani tiang kha tuna kan din munani khai polling area khovat nuaya amam tang ani chuan he ta po hianin then khathi choi dan hoa hei lo troi om tu te po an la hol dar lem lo an lom deuh thap maya KTP te pon zanina engamo han ei turte an bo se char ani ani pon ha khop mai tuna hianin dar khata pel towa final result hriat ani towa samlu khai bi ka chuan MNF in VC kan la ani hei anin chi bei nak mai tuna hian